श्रीलक्ष्मी आवाहन द्वादशनामस्तोत्रम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं लोकसुन्दरी, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात्, द्वादशं श्रीहरिप्रिया, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम्। द्विमासं सर्वकार्याणि, षण्मासाद्राज्यमेव च, संवत्सरं तु पूजायाः, श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। श्रीः पद्मा कमला मुकुन्द महिषी, लक्ष्मी त्रिलोकेश्वरी, मा क्षीराब्धिसुता विरिञ्चि जननी, विद्या सरोजासना, सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं, नामानि ये द्वादशः, शुद्धतराः पठन्त्यभिमतान्, सर्वान् लभन्ते शुभान्। भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं, काले स्नात्वापि कावेर्यां, जपश्रीवृक्षसन्निधौ। इति श्रीलक्ष्मी द्वादशनामस्तोत्रम्।